Svešćena epizoda, danas snimam i ja mislim da je ovo epizoda 8, da, danas imam jednog specijalnog gosta, to je Crazy Bow. Pričamo preko Vibera, da znam da ga čujete, ovo mu je prvi dan na mom misu i teško će biti ovdje, on neće moći živjeti, on će živjeti u mojoj staroj kući, a ja ću uskoro iseliti onu tam kuću, onda ću on uzeti ovu, a ne znam šta ću s ovom dobu. Možda nađemo još koga da doći, da Boga. Ajmo da vidimo, ajmo posjeći ovog drveta. Dark. Imamo šta god onih jabuka u čestu. Crap. Shit. Otkud? Gdje si? Ne, tu. Aha. Ovdje upto onog tam skeletura. Malo koga. Tarik? Šta je ovo? Deba si je, gdje? Ček sekund, imam ja pik. Gdje? Tu! Šta sad možemo? Da odra nešto warp shop. Da nam ti ovdje skuplja kamera. Da šta to radi, da to vrati kako je bilo. Sad je malo skup. Malo bajtem. Ništa posebno. Me češu noge, Bog te vidi. Nema ništa. Ovo je dobar deal. Ovo mi se sviđa. Dark. Imam nešto dobro. Znaš da is. I'm gonna be happy. Dže. 9 nam treba. 9. Boom. Dark, vrijeme je da budemo obojica happy sa onim čime ćemo imati. Sad da iš, a ću tam kup nešto posebno. Ok, hajmo isam. Tako ćemo ovo posadit. Des. Daj ljudi, recite ako hoćete da počnemo praviti nešto drugo. Jer ako hoćete novu sezonu da počnemo slučajno, recite, mi smo tu. Ovako, ovdje mračno, skonto se. Ne. Šta si ovo napravio? Ne mogu sada lagam. Što smo mogli ovdje napraviti? Tak. Što smo ovdje mogli napraviti?
Da li će ovako ok kad snijeti jaja? Dark vutaj za ovaj server da možemo dobiti ono zlato. Što više zlata možemo napraviti životinje. Ne mi pomozi da srušim ovaj kaktus. I ponovo ga replant. To je tu. Dobro. Au, nažalost nisam ga napravio da možeš da pada dole. Onako kon. Ne mogu. Nažalost ne mogu. Šta mogu? Ajmo nešto dobro uraditi. Ne znam baš šta. Šta ćemo mi tu raditi? Da, srušite ovo ovdje drvo. Yes! Imen se ovaj cobblestone generator sviđa. A što smo sljedeći mogli? Ajmo napraviti ovdje bolji mob spawner scene. Da napravi kameni axe i da mi pomozi ovdje da ovo sruši. Požur, bolan. Ovo bolan. Ruši ovo, a ću ovdje početi nešto malo praviti. Ajmo, ovako, ajde. Nema veze, ajde. Kako god. Samo da istrošim ovo drvo. Napravio sam. Ok, ljudi, to je sve bilo za ovu epizodu. Valjda ste uživali. Ako jeste, ostavite like, IP u deskripciji. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!